Yaw-yaway tu sa kajam-jaman na makaichina na sulibat. Saka tuso kajam-jaman aurija sopuy na kay no atsamas imazay to tau chikar ni maruko. Imazay to tapuru katu tiro akayan imazay to ita karam pacu cirapuru katu pico akaram. 马可福音13章1节到37节，拜ka vai kati Yesu ke masih tua uma nua cemas. Ibu dai maju azwa macitila sarat amaya tutsu sinsi pai pacunu sa sinamalian nusa marka acilai nusa marka uma ayah. Mano temavrati Yesu mano patusunsun to sa marka uma kudar pai nekano uri na makayanga nuka ita sini upu acilai uri sunuan penolat ayah pai na amirade ti Yesu itu agado i pukalanan na semi ayaw pasa tua uma na cemas au ka sepaka amin dia maju kivada dia maju di Petero di Yakobo di Yohan di Andre maya tutsu pasamaravi yamen nungida ki ijonga namaya tutsu au nu uri mapasusu waichua penulat aki uri na makuda azwa sini pukelang. Kemasih amaya tutsu ti Yesu ibu daya maju. Kipa poringavu ula ini kamuna pinas ka parak nua ti manga. Uri kipa pungadan to aku ngadan adrovu sa panceza ivivu diaken mana kirisitu kiaya sa pasaka para-parak toa turuvu sau-sau au no remandamu toa patara mauci-uci dedet katoa saja maya markut aichua namaya tusu ki mapasusu sakamaya lakwa inyanan ka jemalung azwa beri-berilana adau pai ki mauci-uci ta'ala-alan katoa ta'ala-alan na matatu ala-ala matatu kuni-kuni ki mauci-uci uta ki remuni izwa to nazoanga ki izwa sulan uta aichu mavana katagil nua siserapai timun kipaporingavu kimuna jamai sanu pasazoi itoa papa penepentan kimuna pasariuki itoa kakadihayan sanu papi gasali api te ayau toa marka sutuku katoa marka huangti to mavana sipa sekelangan daya maju tua patara tiaken au azuana penakarwarwa akai inika uri nangwa nu inika sitau sikera pacau sanga sa pasatwa na ala-alanga au nu jamaen mun sanu pasazoi itwa papa penepenetan kiken anamayanga ibu mayaya balisaket pakasangas ibuan sakamaya azwa uri sipa aibu tanumun to azwa icenceng ayatwa inika timuna ivivu mawana azwa talaparawacana vavak to azwa butek uri jamaen nua butek ni maju to uri achin uri namaya uta sikudan nua kama to alak ni maju marka alak uri kivetu to matalalak sa
papatsai daya maju au uri sam velilen mun noa timai manga amasanu kini susuan tanuaken lakwa naki adil pate vili-vililan cau-cau mavana uri mapas ling uri patsu nemu tuanza pinaka lemu kuya-kuya na gema letseges na maringdil izwa tua na kuya kini rindilan tisuna sumupu-supu kin menemu tua patarvan tua azwa ipasa yudaya maraka cau-cau ki nangwa mavirada pasa gado ai aliu cau-cau maya leteku sema tuma mara petua i tuma nemanga au ai vavua cau-cau ini ka uri nangwa kiseperiwa mara petua kava ayanga azwa maraka mavungrai katwa zwa purapal uri serapa ya ravat setua zwa marka adau inuri-nuriu tua ini kanu sitsevungan taichu noa kala laleeran ayatwa azwa uri siserapai tua zwa marka adau nekano namayatu tsua kemasitwa pinatakilan noa binats noa sema setwa nan mana manga pate tubucu ki nekaanga uta no teveri-veri pai no kana inika papa diketin noa ta sema sajwa marka adau kana nekano uri mapas ilinga cau-cau lakwa pina kedik ja anga ni maju azwa adau masa mavana zwa pinili ni maju marka cau-cau tuazwa no izwa cau-cau ivu tanumon patsuno uzai imaza azwa kirisitu nuaya patsuno uzai izwa nuaya uta maya masaro-saro ayatwa ki tevuta marka na mi kirisituan katwa zwa lavsavsa ro pakalakalang sa papatsung tua na pakisumali kinudan katwa na seminamali rawat sa papula-pulat tua pisura avensa pasakapara katwa zwa marka pinili no semasa cau-cau kipaporingavu ku sini pakasanga-sanga ivu tanumun penulat au pai tua zwa marka siserapayan adau no sesarivat anga ki misreman adau ilas inika uri temeral maraka vituan ki makro akemasi karwarwan maraka ananamanu manga i karwarwan pinaka pupisu-pisur ki margereg uta tuazwa ki mapatsunanga azwa namasa nala kenua cau-cawa kate pisuran tua na penaramu saka kate riguan uta naivavau tua marka erpus mantiences au tuazwa ki sekauli ni maju azwa marka saskaulan i tarivavau apa sainu tu nazuanga sa pa upu-upui azwa pinili ni maju cau-cau kemasitwa laviavi temaza apate laviavi i teizwa tu sa linaungan noa karvarvan kituru kemasitwa isijiku kasyu no veneve anga azwa dicin sa puasau kemelangmu tu pada detanga kajaran zanzangan namaya uta na patsunemu tu sa namaya tusu kina kemudah-mudahan ki muna kemelang tu pada tanga rawat setua adau kuno iwawa penasetan
no inianan ka secariwata ay katsawan tutsua caw-caw ki mapasusua na maya tutsua penolat ki mauli pa karwarwan katwa kadyunangan lakwa ini ka uri mauli pangata kukai lakwa nekano kemelan tuki nungida azwa adaw tuki no makuda-kuda adaw kumali ya marka sa sekaulan itaribabaw ini ka kemelang kumali ya alaka ini ka kena kemelang aminti kama no kemelang ipapauringavu maya taet kana pasekedu ayatwa ini kamuna kemelang tuki nungida azwa pineneta adaw aichu na mayangata tuaja uri te ala machidil ka uri vai kanga ituma si paparang za wuma tua marka sa sekaulan sa pangapangali uri sensengan nuatara machidi-chidilan au maya taet kana pasekedu ayayin pajajikat tajwa ru zazazazaw ipaling manasika kana pasekedu ayatwa ini kamuna kemelang tuki nungida uri sipan tizan nuazua puuma tauki tuki no masulusulem tuki no wechikadan vengi tuki no malialia tuki no semda sanga mana no pampintus di maju mangcer sano jumaki anga na sekataet kana pasekedu aichu aku kai tanumum ki si ai vivu uta tua timai manga aya di Yesu aichu kai noa cemas satu suaka jam-jaman asini pupatarwan 盼望到底坚忍到底持守信心和盼望上帝公义的国度对时刻面临中共文攻武吓威胁利诱的台湾人来说尤其重要尽管我们无法预测台海战争会不会发生我们却不需要因此时刻活在恐惧中只要清楚知道上帝掌权并且盼望到底坚忍到底就好Keadilu kapuzang-zangaru ayaya pasamarau canutin ayatoa izwa semasana lemaket izwa semasana dimajas mazaitoa kinekatsawan ayatoa timadona na mati canutin nu nama sarutin cara nama si puzang-zangaretin cara naki adilitin apati veri-verilan ayaya pasamarau canutin tu soka zaman-zaman asini pupatarevan canutin sakatutsu asina na apurua kai imazaito taparu katu tiro karan au uri samvrilen mun noa timai manga amasano kini susuan tanuaken lakwa anak adil apate veri-verilan caw-caw mavana uri mapaseling aichu kai noa cemas sakatitin latinana ki adila pate veri-verilan manarui makaya mapaseiling ayaya semacam tina mapola latinana kemelang tu mana sini pada jika tu suaka zaman-zaman sa aicha sini pakinum na macam tem 我期待末世时耶稣的再临吗？或是对此心怀恐惧呢？Sinaya tu suaka zaman-zaman aru tagalui na kinum Satana gemadu akinum ayakana pasamarau kainuri 仁慈的主上帝，我们渴望你的国降临，有公义的冠冕为我们存留。求你帮助我在国家和个人面对一切外在威胁、压迫和内在恐惧时，都能坚信你的话语，活在你的光中。Mali-mali anya kamay talibabao na salingaman
tu liteku asu inalan auri nama kaya na sepeluan tu mana nama paset saka nama kaya mana na tilawak tu mana su pinadira kaya ngamen su pisara dinamen auri nama kaya mana na pupisul ingka mana na markut ayat tua ijwa sukaya susini pada jeka namen auri nama kaya mana tama kaya imazai tuanya parutan tuanya arkutan naikan nati aung saka madi-madi ani atsemas madi-madi ayakan inuri pakata sungadam di Yesu Kristo amen madi-madi tu soka jaman-jaman nama kajina misra selang sumupu tilaro itu akai no atsemas saka radu achocha sinupu para mekenu izo ini kana madungwa aku sinupuan damuna napaje kata ngamapulat saka latinana paene tuamana sini pada jekat anak ke adila pate berbilan auri mapas iling ayat sema pasmarau cantin latinana paene atisunatiaken ayakana pasmarau saka madi-madi latinana suliva tu suatiaken adawan raja pingan